دیار دمت خوش به آگاهی زیادتر درباره مشا گوجادی خلکن دیر که به هاتیل دارخستن به من پار و بکرم بک. بله ارس دنباش ترا و خانم ماهی کبیره و سریدم همو شهیدین برخوردان سردمه لشیخ مقصود و اشرفی ببیرتینن الشخص هوال زیاد حلب ده همو شهیدین تفدار آزادی ببیرتینن نه راستی جی بازار دیری که به هر سکی مصن هرکینا میدان آزادی به هزاران گل بازار دیری که هرما کوچ برا هرکینا بازار دیری که جبو سلاف کردن برخوردان شیخ مقصود و اشرفی جبو فدیدار کردن للشهیدین برخوردان که ناسیجی دوران که لش جهادین هزین اولکاری همدرین آسایش و هر وکی ملت برای خود آمد خود اگر هفکار ما آرین دیوان آمده دیوان هیچ سال کل مش میدان آزادی دست بیده که در دور اتیر که حمید داران و داران کوچات برای دیواری دایم از من بازار دیری که میدان آزادی دست میده که آراس از فازم داری اما یکسر چپ پیاما بگیرن پیام ما دست می که حوالی کنه اجازه کردن بکر ناسوش آراس نه پیامی که آدیم بزن حوالی ما جو پلیسانی هاتی بازار ماشین داره هاتی راسی تایم بس جو بازاری ادی نشه کنه سلام کردن برخوردان شیخ مقصود اشرفی هر وقتی جو بیرانی شهید زیاد حلب اون بخیر أنا بيدرنا أمدي هاتنا دقي خالدين العالمي أخيانة عالم حميمة مرة خصوصا ودولتي أنا 20,000 شهيد تجي داعش وجبهة النصرة هوادار يعني فجأة باعت دولتنا محمودي نفس باع ديسا كردين ما باريكاريا تحالف باريكاريا با دولتها الاشرفيه والشيخ مقصود ديسا شريك كردين متكن ام دنگه خدكين سروك خو ام دنگه خدكين قبائل خو كس حواله كرداني نش غيري كردان فكرتنا بلا كس مشتا خوا دولتي هاجرين هاجر ام نبن يك خودي ام حميه بفاشه وقالك وزبر حضانة قلي كوشرات قلي بدري وزبر حضانة شهيد النيل معني زياد حلو ومارا نجري ومارا هل كده هم جلاها يحيطون هم جلاها ذنبيا من هالوزين من أفريقيا النبضة اللي تجاه خفاشة تجاه خفاشة لا أو جرب أفضل تجد ومنطوق آليكايا دولتها آليكايا ضاعت بجبه شيخ مقصود حتى لا شيخ مقصود نفسه شيخ مقصود سلم الراحة شيخ مقصود يبني بالخداني يبني حتى الكثير ما دام فرمانداري هجاء ونهيات حلب حوال قريرة أمارة قريرة من مدانا عبد المسجد يلاجي بابا فاسا نابي أميز هالكثير وأميز شيخ مقصود وأشرفية من رجال كذا أميز بالخدانة حتى دلوقتي في نمايات شركتين يعني شركتين بلاد المدخل للسواعات أكثر كتير فيه أكثر كتير في الدش غير جنب الداري جنب في الهاتات جنب ولا فريق شهيد فرخدانة قال لي خيش المقصود الأشرفية في الجبل أكثر كتير جرى القاسم جيسا بيجي كل الإنسان بيجي وحارب يجي لبلاده بلا راس راسي يعني فهما قالين ديركي بفي رانجيه راكي راسي يعني قالك هفوال جوالات دربه جهاتنا جبو وندر كابنا لفي برخدانو فيرانينا هفاش شهيدان راسي راس محاوله كنا جهاد راسي بده هزار قال هايرو هريكينا بازار ديركي جبو قدر كابنا للشهيدين برخدان الشيخ مقصود واشرفيه ببيك راسي جنها دنجي ماشي كده برسكريكي ده بجبره هو راسي قالك هو جنها لفرتي وبرسكريكي تكنيكي ده بيكون ها هبن راسي فيا ما قال ديركي
رنگیه اتمسفر گره دیر کی بوی رنگیه قیام و اول کو بروح گلش سری گلش روشگری لبرخه بدنه و هر تم ویل قادابن سریج دار کریرا نطاولن و راسیجی بانگ سازی نتویج دکن و بدنگی خبشکینن لهمبر با کنکوشی کو در حق هر دو داخل شیخ مسعود اشرفی دا تکره رول قبلش برای نوچکانی ما دیار حسام گلکی سپاس گوتباوی که زندی باجار دیر کل گل محاضر بو